Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, biasin mahapon ini biidnillah in pagsuysuyan na to biidnillah hatungod sin kaadilan iman sin kangian sin pag-anyaya. Mga milya sinto Rabbul Alamin, in Allahu subhanahu wa ta'ala asal in kita niyo riyaak magmarayaw salta magpaadil apagkahinato. Farman sin Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Mattantuuran in Allah subhanahu wa ta'ala dia kita niyo magpaadil salta magmarayaw papagkahinato. Ingatun na to mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ding kato ing katan sinsyulukan in suway sila magmarayaw salta in suway sila magpaadil in Tuhan na to Rabbul Alamin. Habayta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahadisul Qudsi, law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abayta sin Allah Ta'ala, ya ibadi, ya kamu mga ipunku, inni haramtu zulma ala nafsi. Ingatan niyo mattantuuran yaramku in pag-anyaya haginawaku. Waja'altuhu muharraman bainakum. Salta ingatan niyo mga milya sin Allah Ta'ala. Inagisin Tuhan na to Rabbul Alamin, hadisul Qudsi. In pag-anyaya, yaram niya hantara na to. Fala tadalamu. Nasabab yan ayaw kamu mag-anyayahi. Tumtumon na to mga milya sin Allah Ta'ala. Tumtumon na to mga ipon sinto Rabbul Alamin. In pag-anyayahi. In yari wayroon hikarayaw niya haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman amo ini kasiksa. Ikasiksa kato taniyo katan. Gaman pag-anyayahini ingaton na to inyari bala sa lago-lago inyari mga milya sin Allah Ta'ala hikasiksa paipon sinto Rabbul Alamin. Nasabab yan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habayta niya biasing riwayat Abu Daud agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabat tudua di sulakun sintuar Rabbul Alamin la syakka fihin wairuun pagduwarwah
sinin mga para dua ini tatay maun sinallahu ta'ala. Dahil nga mga nasabot, da'watul mazlum, dua sintaunaan niya nasabab sin dua ini mga bila sinallahu ta'ala majulja na intaunangan niya. Da'watul mazlum mustajabah in dua sintaunaan niya tatay maun sintuwa Rabbul Alamin. Na bangkau di majul jana, bangkau di mabaya majul jana, bangkau di mabaya amuin paratungan sinallahu ta'ala bala, imut kaimu tay maud ko, imut kaimu ya kau miulya sinallahu ta'ala, ya kau tay maud ko apag akamah, layo ituud, layo ituuran in parakala pag-anyayah. Sabab, laong sin magdaraman-daman, la tazlimanna idha ma kunta muqtadira, fadhulmu marta'uhu yufdi ila nadami, tanamu aynuka, wal mazlumu muntabihun, yaddu alayka wa ayna Allahi lam tanami. Laong sin magdaraman-daman, la tazlimanna idha ma kunta muqtadira, ayaw tuod ko manganyaya, banging kaaunan mo di mo kakausan dumasin bala siksa sintuwa Rabbul Alamin. Fadhulmu marta'uhu yufdi ilan nadami, sabab in pag-anyaya in yari wayroon bulirapat in kahinapusan niya pagsusunda. Tanamu aynuka, mapirong sin mata mo, mapirong mo in mata mo, makatuog kaw, wal mazlumu muntabihun, sa kawa tumtuma, in tao na anyaya mo, bati-batian. Yadu alayka, yaon nangin doa kay mo, wa aynullahi lam tanami, salta in mata sinallahu ta'ala di magtu. Na sabab yan mga milya sinallahu ta'ala. Kamu ka tuod kamu hapag anyaya. Kamu ka tuod kamu hapag anyaya. Biyasin amay-amay sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya amay-amayan niya in Mu'adh bin Jabal. Awaktu piara niya madtu pahula Yaman. Laong sin Rasul salawatu Rabbi wa salamu alayhi kan Mu'adh bin Jabal ittaqi da'watal mazlum ya Mu'adh, ya kau Mu'adh, kabuka kau tuod harwa asin taunaan niya mayta ya Rasulullah, mayta maha in Rasul na to Muhammadun salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Ya may amayan niya in Mu'adh, sin papabugaon, harwa asin taon na anyaya. Sabab mayta, long sinabi na to, pilihan salawatu Rabbi wa salamu alayhi, fa innaha laysa baynaha wa baynallahi hijab. Sabab wayroon tuan utlang ha antara sin duaah, sin taon na anyaya iman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na sabab yan, bangaon taon langin doa kay mo pamangi, tumtuma. Amo na yan to insabab, magkangi ikaw. Bukon sadya in doa, sin naan niya ya tupot sadya pa Muslim. Bukon. Arat kalaon din kato, in huna niya. In doa asin naan niya ya tupot sadya pa Muslim. Kalla wallah, bukon bihadto, sambil indua asin kafir, bang siyayan yaya, sin Muslim na ka, atawa kan kafir, atawa isyu-syu na manusia, bang yayan yaya in kafir, tuan matay makda induan niya. Wayroon dayad tuot niya iman sinallahu subhanahu wa ta'ala.
long sin Nabi na tu pilihan salawatu Rabbi wa salamu alayhi, da'watul mazlum, indua asin taunaan niya wa in kana kafiran, misan pa inna anyayan kafir, laysa duna hijab, wayroon daot lang niya iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato'y kuno yan mga milya sintuhan Rabbul Alamin. In kapiligruhan sin dua sin taunaan niya. Nasabab yan ayaw kita niyo mangindo, ayaw kita niyo tuuran mangan niya. Sabab lando in delikado niya. Lando in kadilikaduhan sin anyaya. Bukon sa jahat tuan, diya donya. Sambil paadlaw akhirat ing kapiligruhan niya makadhataon ang niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasabab yan. Aon kaya may taksuy-suy. Sini Imam Al-Zahabi. Hakitab niya Al-Kabair. Suy-suy niya inabok usog. Naglimutan halom tabo. Naglimutan halom tabo. Salta inusog yon tuan pukul in lima niya. Kaya baita, sini Imam Al-Zahabi, hinamok usog pukul yaon naglimutan, sambil yasu siya sinamok tao, piaglanggal niya hatabo, long sinamok tao kaniya na unukaw, uno inji matukay mo yan, sambil suy sin tao pukul yaon inagjato kaniya. Kaya baita niya, long niya inkaunan ko. Inkaunan ko ding mga tao jawlaka. Lando in kaanyaya ko. Lando in kangian ko. Sambil hambok ding hamang amok waktu. Aon piaglanggal ko maas nagtangon sin bangka ni hayraddakat. Hayraddaplakan. Sambil maas yawn tuan. Siyok ko. Iwan sin pag-ariw kaniya. Long na inista nakawa mo yan. Sababi maas nakakawa kay lumangsa. Ista rakula. Nalong sintao yawn kaniya tumtuma. Inista nakawa mo yan. Inyan kaku. Inyan kaku. Kaku inista yan. Sabab indakat amoy piyamigitan mo yan kaku. Allahu Akbar. Kita mo ingkajawlakaan si Manu siya ini. Na sabab yan mga milasin Allahu Ta'ala. Tao yaon na. Kiyawa niya wayroon pagduwa inista. Ang panatuan tikdakan imas usog. Allahu Akbar. Bukon na wayroon na marahi kiyawa inista sambil tikdakan niya pakailo. Sambil long sini Imam Al-Zahabi in masusog yato wayroon nagsumbong man misan kan siyo. Wayroon limingi palawa iban patuo. Wayroon limingi patay ko di man simpaunahan sa tuan. Ilima niya, yang kat niya pataas yung langit. Yang kat niya patuhan niya Rabbul Alamin. Pa Allah subhanahu wa ta'ala siya nagsumbong. Sambil in usog amin jawlaka yaon. Yaon na diarana nista. Amoy naan niya rin nga mas usog. Wayroon dalimukay, tuwan. Cute siya sinista. Allahu Akbar. Hapag baya sin tuwan Rabbul Alamin. Hapag baya sin Allahu Ta'ala namuhi inista. Sambil tuwan cute siya. Allahu Akbar. Nalong sin tao yan, wayroon long niya kaya na naman ko bisa. Sakit, biya sin sakit, sin kut sinista ini. But in had sin sakit sinista, sin kutkut sinista narasya pa ospital. Sambil pagdaan naman to pag-uubatan, long si mag-uubat ka niya kalaki long niya uturan ng lima mo. Nalong niya uturin na. Sambil iuturan ng lima niya. Sambil mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paputod sin lima. Lima may isabang kapito. Si makit na isab magbingin pukul niya. Sa na isab siya nagbalik madto pag-uubatan. Nalawang sin mag-uubat ka niya kalakihan long niya uturon long niya inbukton mo.
Kalakihan lang niya uturon yung bukton mo. Allahu Akbar. Sambil yutod tuhanin bukton niya sabab sin bang di uturon gaman magduron sakit. Na pagkamot ang kapito, wala dali mo kay tuwan si makit ni sab magbingin pukol niya. Sambil nagbing siya madto pa mag-uwat long si mag-uwat ka na kalakihan na long niya uturan sambil paaba ka mo. Allahu Akbar. Nalong si mag-uwat ka niya, long sin tauyaon sabab masabab sin sakit. Nakaiyan siya huun uturina. Kya uturan tuan in abaka niya. Wairoon nakapin halima niya sambil abaka niya tuan. Kya uturan. Allahu Akbar. Nasambil aun maas. Laong sinamamad zahabi sambil aun maas. Simok pausugan to sabab na inu-inu. Daran na ipagkadto niya pa ospital. Hatiap-tiap siya ma-ospital. Mainut in 5 niya kauturan. Nalaong sin maas usog unulong niya inhatay kuran sin suy-suyan. Unulong ni natay kuran sin pagutod sin 5 yan. Nalaong sin tauyaon in matan niya in ako aon piaglanggal ko hambok mas usog hadaplakan. Nagtangon sin bangka niya sambil aon diara niya ista. Inista amin diara niya kya iyan yaya ko kiyawak. Bukon pahat bihad to sambil tikdakan ko palong sin maasin taoyan to inwas usog. Nalong sin maas kaniya pitwahan siya. In aki kaniya pagbing kaumantu pamas usog pangayo kautuan kamaapan kaniya. Sabab dang bangko di mangayo kamaapan kaniya sambil in liog mo kauturan. Allahu Akbar. Sambil long na liog mo kauturan. Narito mga milya sinallahu ta'ala. Wayroon lagantang tindog magtuoy limong kahad. In usog yan to. Magtuoy siya di minityo pamas usog amin. Kiyan niya. Nangayo siya kamaapan. Narito kiaulian siya. Sambil yaso niya masusog. Unulong niya. In soy sin pag-utod ka ko 5 ini. Unulong niya imbiya piya ngayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala may tako na biyari. Nalong si masusog. Iwan sin pagtangis niya. Long na matan niya. Hawak tumo ako yan yaya. Wayroon ako nagsumbong minsan kansiyo. Wayroon ako limingi palawa. Wayroon ako limingi patuo. Wayroon ako tuwan limingi patay ko diban sin paunahan sa yangkat ko 5 ko pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pagpamong ko. Ya Rab, Ya Allah, ikaw rain sa taas-taas, ikaw rain sa kusog-kusog, ikaw rain maingat mamaus, Ya Allah, nasabab yan, Ya Allah, pakitaa in usog yaon nangan yayakako sin usog mo, nakitaa siya sin kudrat iban iradat mo. Namuyad to injima to mga milya sin Allah Ta'ala, hasabab yan, in tauyad to kya uturan 5. Kita mo, nasabab yan suway mahaling katana para kala ini. Angkan, suway paunon na to in kaadilan. Suway paunon na to in kaadilan, hantara sing kita ni mga milya sin Allah Ta'ala. Paunon na to in kaadilan, antara sin makhluk pia panjari sin Allah Ta'ala. Umar bin Khattab, Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu, bangin pagsuysuyan kaadilan, tuan wayroon na hati ko, makaliyo kaniya puasting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sabab in Umar bin Khattab, tuan sambil binatang, dirilan niya kapatut. Ayaw pa isa manusia, hindi niya dilan kapatut, sambil tuan binatang, dihilan niya kapatut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasabab yan mga milya sinallahu ta'ala. Inna binatu Muhammadun salawatu rabbi wa salamu alayhi. Inna ghiniya ala kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Long sinabi na to pilihan, salawatu rabbi wa salamu alayhi, bukon ka ingkatan kamu yan, ingkatan kamu yan, ra'in, in kamu yan, aun diaranyo mas'uliyah, aun diaranyo amuin mas'uliyah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Iban in kamu yan aasuhon hatungod sin mas'uliyah niyo, hatungod sin diara niyo kapatut. Fal imamu alladhi ala nasi ra'in. In imam nakura, in siya tuan ra' aun siya mas'uliyah, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, salta in siya aasuhon siya doon ha mas'uliyah niya. Warrajulu ra'in ala ahli baytihi, demikian in usog, in bana iman ama, in siya yan aasuhon siya roon ahlu bayt niya, doon ha family niya. Si muda suhon siya tungod pa asawa niya man sin anak niya. Demikian in babae, in asawa, mas'ulatun anhum wa abdu, wa demikian in bana, in asawa, mas'ulah, asuhon, wa abdur rajuli, ra'in ala mali sayyidihi, sambil tuan in ipun banyaka, in banyaka damikyan, asuhon di sabsiya, doon haalta sin nakura niya. Nasawab yan lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nasawab yan na kayo nabusan hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kamu yan katan ra'in, aun kamu diara mas'uliyah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. In kamu katan yan aasubuhon, hakatan mas'uliyah, hakatan sin uno na, amu inpiangan dul kaniyo. Na mga milya sin Allahu Ta'ala, hasawab sin kaingatan na tuna, in kita niyo, aung kita niyo diara mas'uliyah, aung kita niyo diara, amu in kapatut, nasuway na to ini tunay, hatag mustahak kaniya. Sabab, in kita niyo amoin nagdara, amoin mas'uliyah, in kaya wajiban kato, in suway siya itunay hatiwayhuan, amin katutupan doon kaniya. Mga milya sin Allahu Ta'ala, tumtuon na to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Nabi na to pilihan, Muhammadun salawatu rabbi wa salamu alayhi, inakiniya, ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu alayhi al-jannah. Allahu Akbar. In hadith ni mga mila sinallahu ta'ala, hadith muttafaqun alayhi, kya riwayat sin Imam al-Bukhari, Imam Muslim, in aghi sin nabinatu Muhammadun salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ma min abdin, wayroon day ha mga ipon sinallahu ta'ala, yastar'ihi Allah, amuin hinang siya sinallahu ta'ala, nakura, pahambuok kauman, yamutu yawma yamut, sakali miyatay siya, awaktu sin kamatay niya, wa huwa ghash, awaktu sin kamatay niya, tuan in siya ghash, hati niya in siya, wayroon niyat yun ay in kapatutsin, amin kauman niya roon kaniya. Hati niya in siya tuan ghash,
Imana sin ghasi niya tiniya. Manglalaog. Manglalaog. Nalaw sin Allah Ta'ala mga tao manglalaog. Haramallahu alaihi al-jannah. Yaram sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Pamanga nakura. Manglalaog. Insulga tiyata kamaniya pa mga bariman. Yaram sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Yaram niya mga milya sin Allah Ta'ala. Nasa mabyan, ayaw tuod kita niyo manglaog. Ayaw tuod kita niyo manganyaya. Iwan ayaw tuod kita niyo mga milya sin Allah Ta'ala. Kumawa sin bukon kapatutta. Sabab inyari asungun ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ba? Insuy-suy sin Thabit ibn Ibrahim. Rahimahullah. Hambok din ang mga pilihan. Mainang sin kita niyo suntuan, hatungod sin amanat, hatungod sin wafa, hatungod sin pagtunay sin kapatot. Kita niyo ay soy-soy niya mga milya sin Allah Ta'ala in Thabit ibn Ibrahim. Habok waktu yadto siya na manaw-manaw. Ya manaw-manaw siya haula Kufa yadto Iraq. Nakaput siya tuan hang tunga apul. Tunga apul ang paniya kiyaun. Sabab sinhapdi tuan kiyaun nin tunga apul yaun. Hapdi. Sambil natali niya. Ay ikaw nalong niya wayruun ko kaya iran intag na po sin apul ini. Ay ikaw long niya. Nakapag-us-usa ko nakakaun sin apul. Wayruun baid hatag na po niya. Allahu Akbar. Na magtuoy nag-us-us in Thabit ibn Nu'man. Madto pa Haris. Madto pa guard bang mga katubiyaon. Iban pag-aki niya, long niya, mamaid, bairan kulong niya, in apul kiyaon queen. Bairan kulong in apul kiyaon queen. Nalong sin guard, long sin amoin sikyo yaon. Magmaap kaw. Buko na kulong ni tagdapo. Magmaap ko, buko na kulong ni tagdapo. Buko na ko in tagdapo sin bustan ini. Buko na ko in tagdapo sin halaman ini. Sabang ko mabaya, kadto ko pabayad to. Yad to rin to in tagdapo. Nag-us-us, tanda sin buka. Sin Thabit ibn Nu'man. Makaanyaya. Makakaon sin kapatut, bukon kapatut niya. Nag-us-us siya madto pabay, iban pag-ari niya, iban pagsalam. Long na, ikaw long na intag na po, sin halaman ini. Long sinusog yaon ako. Nalong niya pangayoon ko kamapan kay mo. In nakaon ko tunga apul. Sabab di ko hikatog. In nakaon ko tunga apul inibang mo di ako maapon. Allahu Akbar. Tunga apul tuan amo na yadto. Impyag lawakan niya tagda po impyag iban piyag lawakan niya sin. Amo in tagda po. Tunga apul mga bila sin Allah Ta'ala impyag pangayuan niya sin kamaapan. Dalawang sin tao yaon di takaw maapon. Di takaw maapon. Allahu Akbar. Di takaw niya maapon. Namiyuga. Miyuga in Thabit ibn Ibrahim. Miyuga siya sa mabita. Di siya maapon. Sintag na po yaon. Dalawang niya. Di takaw maapon sa hingga. Di mo hinangon bangon ikabaan ko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naunulong na yung kabaan mo. In kabaan kulong sintao yaon, asawahun mo in anak ko. Asawahun mo in anak ko. Allahu Akbar. Katikulo yan. Kabaan kulong niya in asawahun mo in anak ko. In problema, in Thabit ibn Ibrahim, di niya kakilahan in anak si mano siya yaon. Di niya kakilahan mga milya sin Allah Ta'ala bang ulo. In kahalan sin anak
sin mano siya yaon. Bang biad diin in dagbus niya. Bang biad diin in tawiat niya. Bang biad diin in palangay kaulpil niya. Allahu Akbar. Nga, sambil na tali, insabit min Ibrahim, laong na bang kuy nili asawahon, in anak sintaw ini, in nagtatakad-takad kako, kayo sindar ka jahannam. Sabang po siya blong na asawahon, nari ko kay nga taning dagbus, di ko kay nga taning kahala, ni man ko tabiat sin asawahon ko. Sa piyagsari na sadya kailo. Sinsabi ibn Ibrahim, in kahalan niya long nasari na. Wailong na problema asawahon ko in anak mo. Na ang palitaan kailo. Sin maas bang biyan diining kahalan sin anak niya. Long nin anak ko amya. In anak ko long niya buta. Wasamma. In anak kulong niya bisu. Wabakma damikyan in anak ko umaw. Iban tumtuma in anak ko pukul. Narinto biya. Biyuga isab ka ilo. Insabit ibn Ibrahim. Ay kaulong niya. In katan ibtilaat. In katan amin tutukasan yan tunanak niya. Butara. Umora. Bisura. Pukulra. Allahu Akbar. Sa wayroon na kay lulingi. Sinabok bariman yaon amin magtutunay sin kapatut. Bang uno inhatay kuran yadto. Long niya fight na. Bismillah. Nasambil mga milya sin Allah Ta'ala, ya sawaniya in anak sin, amoy tagda po sin halaman yaon, amoy anak niya buta, anak niya bisu, anak niya umaw, anak niya pukul. Nasambil, long sin maas-maas kaniya, long niya, long na bilik-bilik dit Tuhan sipak, wayroon na taon niya, yan turid to kailo in asa mo nagtatakad kayo. Yan to na lang in asawa mo nagtatakad kayo mo. Yan to na in asawa mo nagtatakad kayo mo. Na in sabi si Ibrahim, yaun siya kahalan, amoy kahalan, miyumuka, ampay sab kahalan, amoyin, kiyukukan. Miyumuka sa mabita in asawa niya buta. Biso, umaw, ilan pukul. Kiyukukan sa mabsin na kaasawa niya na jukop niya na in amon longta ding ha mga longta. Irukulong si maas-maas. Nasa mabyan mga milya sin Allah Ta'ala. Doon man insabit ibn Ibrahim, halawang kimuko siya, iban sin pagiyan niya, assalamu alayki ya amatillah, ya amatallah. Assalamu alayki ya amatallah. Na inuwat-uwat sinsabit ibn Ibrahim umaw di makasambang iman bisu di makarungog may ikaw pagiyan niya assalamu alayki ya amatallah tuwan si mambag long niya wa alaikumussalam Allah si mambag wa alaikumussalam. Kiyumlaan. Insabit ibn Ibrahim. Kiyumlaan siya sa panganal niya. Biso di makarungog. Umaw di makabisara. Pagsud niya palawang magtuloy. Kiyadto ilima sin babae. Kiyadto sin asawa ilima niya pabanan niya.
hiyublaan. Insabi ti Ibrahim, pagsud niya, timindog ang pakyento ilima ni simbaway sinasawa niya matupa kaniya. Long ni panganal ko may talong niya. In panganal ko, ini kau buta. Ini kau bisu. Ini umaw. Iban ini kau pukul. May talong niya. Piyutingan mo ako. Piyutingan ako yama. Sabab, Tuhan, indawa iya sawa niya khilafu dhalik. Upusit sin suy-suy yama niya. Sabab hawak tu pagsud. Sabi ti Ibrahim, palawang kita ni bawai biasin bulan damlag. Biasin bulan damlag. Allahu Akbar. Nagsasahaya. Wayroon lumingkat bawai. Salta kumplito aon pangdungog, aon pangita, makabisara iwan sin bukon pukul aon siki. Nalaw sabi ti Ibrahim, unulong niya, insama beita ako piyutingan niya mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laong sin bawa iyaon, wayroon kau piyutingan niya ko. Wayroon kau piyutingan niya ko. Angkan siya nakaiyan, bat inako sama, bat inako bisu, sabab intay nga ko ini, wayroon ko piyag usal, wayroon ko yusal, hipagdungog sin kalangan, pitna, iban sin puting, iban sin laog lama. Intay nga ko ini, hangkan siya nakaiyan bisu, amo ini inpiag usal ko, amo ini niyo usal ko, hipagdungog sin kalam sin Allahu Ta'ala. Iban ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Angkan may ta nakaiyan, hiyama batin ako umaw. Sababin tila ko ini, wayroon gumuwaring kaniya, buat malingkan bisara maraw. Nadila ko ini, wayroon gumuwa kaniya, mangi puting siwu, lalimot, iban kakinisan. Indila ko ini Tuhan, ya kauban ako, wayroon gumawa kaniya buat malingkan kalam sin Allahu Ta'ala, iwan ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Damikyan may hiyama ko imiyan, batin ako buta. Sabab indua mata ko ini, wayroon ini wakas na kakita sin yaram sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Wala ini wakas nakakita sinyaram sin Allahu Ta'ala, hangkan nakaiyan siya bat inakubutah. Baita isab siya lang niya nakaiyan inakubatak inakupukul, sabab insiki ko ini, wayroon ko piyag usal, nagpasyal, wayroon ko yusal, namanawan, wayroon ko yusal, kimita kita sing kakinisan, yusal ko Tuhan, hipagpanawra, paraan sin Allahu Ta'ala harap matu pa masjid. Allahu Akbar. Kita mo Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin sifat sin babae maraw. Hasabab sin amanat. Hasabab sin amanat. Tuhan mga milya sin Allahu Ta'ala. Iwan hasabab sin buga sin Nu'man bin Thabit. Makakaon sin bukon kapatut niya Tuhan. Yanug haraan siya sin bawa sin Allahu Ta'ala, babae pilihan, babae yaan yaya, babae yaangan-angan sin tao katan. Mga milya sin Allahu Ta'ala, na sabab yan, sabab sin dayaw, sin ina, dayaw sin ama, nakapaon Tuhan, indua maglaki ini anak gakandilan. Kaya ingatan niyo bang isin in anak nila, amuin na paon nila, akawasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon na rugaing bang bukon Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit, imam mga kandilan sila Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hanifa Nu'man bin Thabit rahimahullah, amurayad tutuan inahinang sabab
mayta naon inabok imam yan sabab sin ama niya pilihan amuin mabuka makakaon sin hak kapatut sin manusia iban sin ina niya bisu ina niya buta ina niya amuin ubaw ina niya pukul sabab yan tutuan nakapaon siya nakapaon sila sa kawasa sin Allah Ta'ala imam magakandilan na mga milya sin Allah Ta'ala tumtumon na to inyari in pag-anyaya iban sin kaadilan inyari tumtumon na to in kaadilan dia akan sin Allah Ta'ala arapun in pag-anyayay inyari piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban tumtumon na to mga milya sin Allah Ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan kato iyan kita ni sintuan Rabbul Alamin iyan kita ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhillumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pito tumpukan si manusia in pasurun atau akan pasilungon sintuan Rabbul Alamin hasisilungan haway waktu yan tuwayroon na silungan buat malingkan silungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mga panagnaan siyabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam as pasilungon niya si silungan yan to imamun adil amin nakura amin aun kaadilan niya nasa mabyan mga milya sin Allah Ta'ala hati ko patubtuon na mo na rinto in kabtangan na mo murah-murahan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala biidnillah mga milya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aon sadya mga arit na pamun mapatubtub aon sadya amuin hadith maray di tana pa ini tubtumon ikabtangan law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu munjiyat to para kala hikalappas si manusia dengan kasiksaan hikalappas si manusia dengan katigidluman hikalappas si manusia dengan kangian law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mga tu hikalappas si manusia khasyatullah fi sirri wal alaniya amuin kabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala siwu dah kasisuklukan iwan sinakakatampalan inyari mga milya sin Allah Ta'ala tumtungon na to dengan mga sabab hikalappas sen kita ni nga kasigpitan damikyan wal adalu fir ridha wal ghadab damikyan mga milya sin Allah Ta'ala dengan mga ikalappas sinikata sing kita niyo dengan kamumulahan al adal fir ridha wal ghadab amuin pagpaadil siwu da halam karidaan iwan sin halam gulugal sabab mga milya sin Allah Ta'ala may tasyabut in dugal iwan sin pagrida sabab aun ding ha mga manusia magrida sadya pagkahiniya bang saupama karidaan niya magpaadil sadya pagkahiniya bang saupama karidaan ni manusia yaun atawakan mangan niya siya bang saupama in tauyaun karukalan niya nasuway in simuda kita halom rida atawakan harom dugal in kita tuan magpamuntol in kita magpaadil pagkahita kita niyo ba in suntuan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magbiyadi ning kaadilan niya in kaadilan niya tuan wayroon na makasiwo kaniya ang kanina Aisha radhiyallahu anha na asuwo siya tungod simpangadatan si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in agi sin pili sa agi sin ina na to kalasan in pangadatan si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amunay Quran al-Karim nampay Quran al-Karim inalawman niya siwu ni panagnaan iwan si kay napusan kaadilan na Nabi na to salawatu rabbi wa salamu alaihi kaadilan tuan hangkan bang kaadilan di pagsuysuyan biya sinagi wayroon na makaliyo panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wayroon na makaliyo kan Abu Bakar iwan kan Umar as-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in mga milya sin Allah Ta'ala damikyan tumtumon na to in Nabi na to pilihan salawatu rabbi wa salamu alaihi innal muqsitina inda Allah ala manabirin min nur
an yaminir rahman azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'inda Allah, in mga sila nagpapaadil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ala manabirin min nur, in sila hataas mimbar sin Allah subhanahu wa ta'ala, hataas mimbar mga milya sin Allah ta'ala, mimbar nagsasahaya, mimbar sin Tuhan Rabbul Alamin nagsasahaya, an yaminir rahman hatu'u sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyu sila yagto alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, amuin mga manusia nagpapaadil doon ha hukuman nila, doon ha mga nasasakupan nila, doon ha uyulinan nila. Nasa babyan mga milyasin Allah ta'ala, suway kita niyo magpaadil si Wuda in yan amuin ya uyulinan na to, amuin yan ha kiyom kuman na to, amuin yaon yulian na to, iban simu din kita niyo halaw murida, iban halaw astul, suway kita niyo magpaadil hasupaya in kita niyo makalamod mga milya sin Allah subhanahu wa ta'ala, awin pasakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hamimbal nagsasaya. Nasa babyan mga milya sin Tuhan Rabbul Alamin, di na patubtubon na to, in kabtangan na to, mamaid kami bang mga lapal, ang mga kabtangan kalapal na mo, amuin bukon maraw, ini dugukon na inyad to sabab sin kalamma iwan sinil kalamma sin ilmu na mo, iwan pag-iman na mo, niya to pangayon na mo kamapan, damikyan bang sopa, mga on kabtangan mga milya sin Allah ta'ala, amuin kimugdan inyad to sabab sin tawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaid kami. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Assalamu alaikum warahmatullahi